Sy, túva, jarýi, taita ha'e ñe'ẽnguéra ogaygua opavave ikatúva jaiporu. Ñe'ẽndy ogaygua ha'ehína vocabulario de uso familiar. Guaraníme oĩ ñe'ẽndy ogaygua ikatúva jaiporu opavavete. Upéicha avei oĩ ñe'ẽndy ogaygua ikatúva kuña'añónte oipuru ha ambuekuéra katu ikatúva kuimba'e añónte oipuru. Ko'ág̃a amombe'úta peẽme poteĩ ñe'ẽndy ogaygua opavave ikatúva jaiporu. Tenondereite madre. Madre guaraníme ja'e sy. Ikatu jaiporu ñe'ẽjoajúpe che sy ombosako'i hi'upy héva. Mi madre prepara ricas comidas. Upéicha avei ñamoñe'ẽasa padre. Padre jaguereko mokõi hendáicha ja'e hag̃ua guaraníme. Peteĩháme túva. Mokõiháme ru. Ikatu jaiporu kóicha. Che túva héra José. Mi padre se llama José. Amo karai ha'e che ru. Ese señor es mi padre. Jaguereko avei abuela. Abuela guaraníme ja'e avei mokõi hendáicha. Peteĩháme jarýi ha ambohendáicha katu machu. Che jarýi ogueru chéve jopói. Mi abuela me trae regalo. Che machu ojapo chéve peteĩ yvarykue. Mi abuela me prepara un zumo de frutas. Ikatu ñamoñe'ẽasa avei abuelo. Mba'éichapa ja'e abuelo guaraníme. Ja'ekuaa taita ha avei ja'ekuaa tamói. Che taita ha'e guarinire. Mi abuelo es un excombatiente. Upeichaiténte avei jaipurukuaa ambueñe'ẽ ha'éva tamói. Che tamói ha'e guarinire. Mi abuelo es un excombatiente. Upéi jaguereko bisabuela. Bisabuela ja'ekuaa jarýi sy o jarýi chu. Che jarýi chu oguereko sa ary. Mi bisabuela tiene 100 años. Mba'éichapa ja'etahína bisabuelo. Ikatu ja'e taita chu térã tamói ru. Che taita chu ombo'i gueteri jepe'a. Mi bisabuelo todavía puede cortar leña. Che taita chu ikatu gueteri ombo'i jepe'a. Péicha iporãmo jahecha jahávo mba'éichapa ja'ekuaa umi ñe'ẽndy ogaygua opavave oipurúva guaraníme ha upekuévonte ñambotesapyrã avei jahávo ñe'ẽjoajúpe mba'éichapa ikatu jaiporu. Oiméramo g̃uahẽ porã nde ko'ã mbo'epy ñane ñe'ẽ Guarani rehegua peche ipytyvõkena ñamyasãi ha niko pe nderesarái peju cherapykuéri. Avyje.